Koi mo kainga. Mowe mai te kate whakanga ngai nea teo. Una o wahoko ai kari ari make. Bogo ni. Na o whakai ari ai. Ai whaunga ono whahoko o e laka ya mo i tuila. Ngawe aki ai ngahi a whanai. Koe laka, pia mo tui la. Koe makatu umai a, hongo teu teu. Koe kanata sotia. Kini hoko koe kanata kakat. Ni maa foke a mo uta mo fua. Whakao ngongo. Ngawe whataha. Koe mate a kine. Hoje mo tayo na mo to e pas kasi mai. Ay tak kalangan na tio. Ang na pagay ke ipopon. Ang eko yan na blor kia ikimoa. Koe ba tokoni. Kau te kau tu. Kau ni. Kau pau. Kau hang ete koe na pa ako to kau mau kuno atma. Ko tau ite ko ta ata pa ko tau.
Kami pokoya dengan pakai dalam penuh agama. Kemudian juga ya jangan kesodia. Berapa okehan hanai. Kau pakai cepat. Oke ini mau ya dia tahu. Kau magai na motor pas ko sa mai. Ba ato kon kau mo ko ato ma. Ono te tu kuaki. Ko ngai koloa. Ni ba kai kaha. O pai ateia an maia. Kau ka firma o ke kamate ia vela. O pau. Ke to o ai le ni ke ta. Ai a go tonga fa hopo ko ni. Ono to o tahu si ayah, ayah cuma dia ayah. Fitness exercise, a mixture of Zumba and Waka Waka. Go!
Hoy magay ka mo to paspasimay ay kakaitan ka to ha. Ladies and gentlemen, let's give another big round of applause to Tongan ladies. For the mission of the nation. Australia and secondary Africa to magay na mo tulit pasti mai ai isi namal puno ato ha bueno ukalia makehe di pogon
Ia pon, inau whakaari-ari. Ko ngasi, o inau ngau, o whakapatongia, i malai tau. Smell what I smell. Dengan patomia berdoa sama semua tu. Kau nak potong ya, nak tumak, nak patomia. Kemalu ni, saya ni apio, tahu tu. Kemalu dia potong, kau tahu tu pang. Ladies and gentlemen, let's give another big round of applause to the Royal Tongan Marines. The closing ceremony of honor for tonight from the Royal Tongan Marines under the command of Captain Ben Latu.